Danas naša Sveta pravoslavna crkva slavi svetu mučenicu Haritinu, sveštenomučenika Dionisija, episkopa Aleksandrijskog, prepodobnog Evdokima Vatopedskog i prepodobne Damjana, Jeremiju i Mateja. Sveta mučenica Haritina. Kao siroče u detinjstvu bi posvojena od nekoga ugledna čoveka i hrišćanina Klaudija, koji je vaspita kao svoju rođenu kćer. Haritina beše krotka, smerna, poslušna i ćutljiva. Učaše se zakonu Božjem dan i noć i zavešta se proživeti vek u devstvu kao prava nevesta Hristova. No kako Haritina i druge obraćaše veri Hristovoj, ču za nju namestnik cara Dioklecijana, neki Dometijan, i posla vojnike, te je uzeše od njenoga po očima i izvedoše pred sud. Upita je sudija: istina li je, devojko, da si hrišćanka i da i druge obmanjaš privodeći ih toj nečastivoj veri? Odgovori Haritina hrabro: istina je da sam hrišćanka, a laž je da druge obmanjujem, nego zabludale izvodim na put istine privodeći ih Hristu mome. Zli sudija naredi, te ju kosu ošišaše i žar na glavu posuše. No Božjom silom devica bi sačuvana. Baciše ju u more, no Bog je izbavi iz mora. Vezaše je za točak i počeše okretati, ali angel Božji ustavi točak i Haritina ostane povređena. Tada pakosni sudija posla neke razvratne mladiće da je oskvrne. Strahujući od beščešća, sveta Haritina pomoli se Bogu da je primi dušu pre nego što bi oni razvratnici oskvrnili njeno telo devojačko. I dok se klečeći moljaše Bogu, izađe duša iz nje i preseli se u besmrtno carstvo Hristovo. Sveštenomučenik Dionisije, episkop Aleksandrijski. Rođen u Aleksandriji od znamenitih neznabožačkih roditelja i vaspitan na grčkoj filozofiji, potom i kod Origena. Kao mladić pročita poslanice apostola Pavla, poverovao u Hrista i krsti se od Dimitrija, tadašnjeg episkopa u Aleksandriji. 247. godine postane episkop u istom tom gradu i posluži Bogu i narodu Božjem kao pravi pastir, i to pod vrlo mučnim okolnostima. Spolja crkva beše gonjena od neznabožaca, a unutar razdirana od jeretika. Pritom još udari čuma koja satiraše ljude kroz nekoliko godina. 3 godine prožive van Aleksandrije, sklonjen vernim, da ne bi pre vremena poginuo. Za te 3 godine on je pisao mnoge poslanice i druge sastave pastvi svojoj, poučavajući je i hrabreći u držanju pravoslavlja. Među njegovim spisima nalaze se i nekoliki kanoni koje je crkva prihvatila. Isto tako i njegovo pismo protiv Novecijana smatra se kanonskim pismom. Upravljao crkvom 17 godina i upokojio se 265. godine. Prepodobni Evdokim Vatopedski. Godine 1841. kada su u Vatopedu opravljali kosturnicu, nađu majstori mošti nekoga čoveka u stavu klečećem i sa ikonom Presvete Bogorodice na prsima, u rukama. Neobično divan miris razlio se od tih moštiju. Ne znajući ni ko je bio taj sveti muž, ni kad je živao, monasi mu dadu ime Evdokim i mošti njegove prenesu u crkvu gde i danas stoje. Od tih moštiju dogodilo su se mnoga čudesna isceljenja. Na srebrnom kovčežiću i sad stoje izrezane reči: ovaj kovčežić izradi za časnu glavu svetog Evdokima, monah Gavril, koga je ovaj svetitelj iscelio teške bolesti. Prepodobni Damjan, Jeremija i Matej, pečarski prozorljivci i čudotvorci, svi iz 11. stoljeća.
Namučena Heritina krv je oblila, na kolenah svevišnjega Boga molila. O svevišnji i svemilosni stvoritelju moj, među tvoje mučenike i mene ubroj. Ti na krstu, slatki Hriste, za me postrada i ja želim postradati za tebe sada. Budi blizu spasitelju tvoje neveste, odbrani je da je zlice ne obeščeste. Bolje da mi ognjem ljutim telo sagoru, bolje je da ga i potope u sinjem moru, nego da me porugaju delom sramotnim pred nebeskim angelima svetim pravotnim. Po molitvi Haritini Gospod učini i odmah joj dušu uze i u raj primi. Rasuđivanje. Kad god ljudi ulažu veliki trud u traženju istine i kad ništa drugo ne pretpostavljaju istini, Bog im svojim lakim načinima izlazi u susret. To nam pokazuje život svetog Dionisija Aleksandrijskog. Još kao mladić i neznabožac Dionisije čitao svu grčku književnost da bi došao do istine. Pa kad tim nije bio zadovoljan, on je počeo čitati sve što bi mu do ruke došlo. Jednoga dana, po Božjem promislu, sreta ga jedna siromašna žena i ponudi mu na prodaju nekolike poslanice apostola Pavla, rukom ispisane u sveskama. Dionisije rado kupi i pročita. To ga toliko osvoji da on opet nađe onu ženu i upita je da li ima još takvih spisa da se dobije. Žena ga uputi svešteniku hrišćanskom i ovaj mu dade sve poslanice Pavlove. Pročitavši sve pažljivo, Dionisije poverovao u Hrista i krsti se bez ikakva oklevanja. Drugi slučaj. U mestu Arsinoju rasproste se jeres Hilijasta, koji pogrešno učahu da će Hristos uskoro doći i osnovati na zemlji carstvo nezemaljsko, koje će trajati 1000 godina. Na čelu te jeresije beše neki Korakion. Potrudi se sveti Dionisije i ode u Arsinoj, da razuveri Hilijaste i spreči širenje te jeresi među vernima. Na velikom skupu i Hilijasta i pravoslavnih Dionisije se prepirao sa Korakionom i ostalim vođama Hilijazma. 3 puna dana trajala ta prepirka. Toliko revnost pokazivahu drevni hrišćani u ispitivanju istine. I Bog blagoslovi trud njihov i revnost njihovu zbog molitve svetog Dionisija. Na kraju prepirke Korakijan sa svima Hilijastima odbaci pogrešno učenje svoje i primi pravoslavno učenje svetog Dionisija. Sozercanje. Da sozercamo pokajanje cara Manasije i oproštaj Boži, druga dnevnika 33, i to, kako Manasija živeći kao rob u tuđini uvide greh svoj i pokaja se i pomoli se Bogu za oproštaj, kako mu Bog oprosti i oslobodi ga robstva, kako potom Manasija do smrti činjaše što je pravo pred Gospodom i mirno carova. Beseda o blagu javljenom. Mnogi govore ko će nam javiti blaga. Psalam 4.7. Koliko je blago Bog, braćo moja? Kakva reč može iskazati to blago? Veliko je blago carstvo nebesko, sa angelima plamenim, sa svetiteljima divnim, sa rajem sladosnim. Ko može opisati to blago? Veliko je blago život besmrtni u blizini Boga i angela Božih, u društvu svetitelja i pravednika. Veliko je blago susret sa svojim srodnicima i prijateljima u nebeskom svetu, sa roditeljima svojim, sa decom svojom, sa najmiljenijim svojim, koji su nas odlaskom svojim ostavili u tuzi i žalosti. Ko će nam javiti sva ta blaga? Pitali su se mnogi u vreme cara Davida, a pitaju se i danas. Ko će nam javiti pa da poverujemo i da se nadamo? Nama, hrišćanima, ta su blaga javljena i mi ne očekujemo više da nam ih neko drugi javi osim Gospoda Hrista, istinitog svedoka svih tih blaga, istinitog svedoka i gospodara, braćo, svih tih blaga. Ta blaga javljaju milosrdni Gospod i pre svog dolaska na zemlju prorocima svojim izabranim. Zato prorok David i govori Bogu:
znamenova se na nas svetlost lica Tvoga, Gospode. To je odgovor onima koji pitaju ko će nam javiti blaga. Sam Bog javio je ta blaga. Svetlost lica Gospodnjega znamenova se na nas, to jest upisa se, ureza se u srca naša i u toj svetlosti mi poznamo sva ona blaga koje samo nebo može dati. Ima li leka, braćo, onima koji čuše za dolazak Hristov na zemlju, pa ipak pitaju ko će nam javiti blaga? Ako Hristos nije javio i objavio sva ta blaga svojim svetlim rođenjem, svojim svetlim čudesima, svojim svetlim vaskrsenjem, svojom svetlom crkvom, vaistinu zemlja crna neće javiti jer ne može. Ljudi neće javiti jer ne znaju. Ima leka za svakoga, čak i za najokorelijeg nevernika, ima leka sve do časa smrtnoga. Taj lek je u pokajanju od zlobe svoje, u očišćenju srca svoga, u ispunjenju zapovesti Hristovih. Zdravi mogu vidjeti svetlost lica Gospodnjega, a ne bolesni dušom, nečisti srcem i krivi umom. O Gospode Bože naš, svetlosti angelima i ljudima, pomozi nam da gresima ne potamnimo svetlost koju si nam dao i u kojoj vidimo blaga nebeska. Ne liši nas mnogo milostivi tih blaga, tebi slava i hvala vavek. Amin.